Milu. And I make a choice. I don't see Fufuo partners. I have a cost. That means I saw me waiting one month. I have a cost of refuge on my nana. Hey, I sank up possessed. I yet me was sick. Mam ran to where the Etiquamati. I won't guy. Dinasuna Radia. Dinasuna Ben Kaiwo. Each then what a meba. Each then. Dinaso ba me say no beto ankomane so why ya set a record wa ga ya ha say won kai wa hu yitira no nkai me be sisi ya I don't see before there. Message I will now see the idea with my dear. That's all. Yes, for full party promise. You can't say promise. That's something else. What I say. Sadano. Monkon crying. This among Mutuko Kumasi. I said, yeah, Papa Coswasi. Very crack in advance. What is it? Ah, they also. Sassy to be now. One more guy say, yeah. And sometimes call for Baba. You have the weather. You. I can't say, now, what's it? Eben. What's a man to know? I've been enough of a drone woman, but enough of your mamma and young lady. Miss for more than you, my chakrancy. Casa Banchano, Abea, Nabraya, why? Who Banchano? Who think it you ever? No, restaurant in the Adisco 1990 group Kumasi Academy 204 group Meton Safra Prempeh College group within another. We a group. Now what me Fufuo no. We are the edge mo who this with me woman media the ma baba kokra memoir. Ai. Abusia Meton Safra mo. Meton Safra mo. Na me adoma match bosome.
sa ampai wo fie ha ebeja se mo je edi se mo ndi etimi ye ye ne ye fufuo party e ma Ghana ha nyina obi ase wo ye fufuo party ho amu na ye di kanfo ye ne ye di kanfo enu nti na this year ya to ne din say Adom TV Fufu Party Pro Max na bibia no say Pro Max so a ye buya kakakakakaka it's a hit man obi amra ye to nsa fro now what does Fufuo mean to you Fufuo ade na mean to you na me kai me nana pa ajantum Samson Treso J31 na papa de bi one na na adubia o mo pe Fufuo na utwu mutan a obewo utwu mutan a obewo na ni bibi opo aso na adide kakra se ena me doji Fufuo no wo mani abobo banchi na siwa ma wo de bom kwan so wo de bom na wa mene gr e je say de me bisa wo so story ne say mu fie na mpe Fufuo ena me boss ko fie ampedu o se boys 5 e fie honum de bia de Fufuo ji o mo de wo Fufuo nsem create missions you it's no more George ena me catch it wo story ne saying what does Fufuo mean to you because Fufuo me ade ameni ne say wa amra wudi na wo Fufuo catch me say wongo it would have frame na count story 030221170123 frame na count story no na one me share na in fact ani ji sem ne say o story no say come na eche for ma price say the be che o sade no yenye ni 6 match opre yenye ni 6 match date no ye be communicate na emumwe shane so say Ghana man sa match no ye be climax ama na ye fedodo me ton safre kuakuo keep fit clubs no me ton safre mo schools no year groups say aye countryman zongo the monarch from nti onim say kankan kwan de zongo de so betinya ba me say zongo songo sa this at the 1990 group for ba na the Kumasi Academy ampedu group 1983 so mo ba na so mo ba ye nkwan ofufuo be CJ oni opidi e yo mo so mo nim nkwan bo ama me se me girls ebi mutimo ofufuo na aba pacha me girls omo timo na aba pacha nti wo da ba be challenge omo challenge sita Sunday be kwa fufuo kwa na me nim ka so da mo ma ye be boss stand ama ekuakuo no enyina da eye match bosumi ending of match obi abaso etu da fa story ne bra na story ne da a chedi aye wode ma no me bisa se Fufuo ye kan de ne ba chim o kai story me bwa se wutimi kai time now na ya ka se bo Fufuo a no ahye da ayare wa kai wa kai ha ya ka se bo Fufuo a no na me de na mi nni be bo we wi a no akwasha kitchen ho na wi a na me bwa wa kai ni ngina eno no efie bi wo ho de biara de obi anwo ye bo mo di Fufuo eno ntina afi match bosome ending meton sa afro 030221170123 me fa callers 2 pese gim stories na akade mo fanfa number we say so na yen kinkan story na da be ma stand me achewa de for 0248287692 0248287692 bo mo dia frɛ yen ya ye bida yen afi na be so ya hwe ya ye bida yen ya dikanfo no forget obia hwehwe ni mu da ya omo Jani Fufuo party no. Hello, good morning. Hi, good morning. Okay, now then what kai ya ka Fufuo then about him. Hey, Fufuo dey drew. Fufuo drew pa na. Me kai tama ye wo ekrase. Na me ka se me Fufuo pera me simiti ya me ya. Yare. Na, o me wi nso no die. Na je say awon de aba ya ba awon no be ko no wo twa banchi ngidingidi na de nkon eguso oyiwa tiwa ma oyiwa etimes ye ya ke se nko ma me amaru o kasa fi o nsama do ji si a jo o ti o pa o ko atem chedase na ze Fufuo na kai wo ma me because mama kasa be wa kai Fufuo die jai say na me fa last caller. Hi, Sarah, good morning. We a guy. We a guy. Auntie Sarah, ni aka Fufuo ade na about him. What kai bibi me boa? It's a funny be a guy. A ka Fufuo be say na good morning. It's a funny be a guy.
Okay. Yes. I shall meet you. First of all, the Fufuo the day. Yeah. Fufuo. Kasala meet you. Papa. Yes, first of all, the Fufuo the day. No correct. Na me ameka krasi. You feel proud so kra. Na de bia da ma me ma ye fufu. Na wa hu ni me krasi nso asem. Wo yi wa. Ya te manchene fresh, ye tu no fresh free from. Na wo. Sister Sarah me ton sa fra wate. Match bo so me na we no. What the story na de. Me pese obi be page na so. Fufu na ide Sarah. Sarah ntie ho. Enti wonim story na manya de me hu ani ma de ka asem no. Bo modin a record wo ho. Na ka o story de fufu ama wakai. Se na Sarah ka say krase. Na o kai se no mutu banche fresh. Wo so de anything. Bo modin afafa 0248 287692. 0248 287692. Odofo record. We a guy. Record ho na fa bra. Ne wo gift ma. Na so we chop bars na bia pese we parta. Me ba cho limited slots available. Chop bar for no. It me show we the phrase see ya na ka say eh me chop bar won kokko na pese me beka ho 0248 287692. Keep fit clubs, schools, year groups, chop bars 0248 287692. Obi anfa na you hey Daniel masoni yanko. Statue of Kumbe Stella. Badass. Hey obi anfa na you Obi amfa na yewa. Chop. Yes, sis. Hey, dai ba mi asa kakra. Yego chomba. Besine yango na hanye de biemwati. Banquin. Jollof wesisie. Aduane abonde ma restaurant nye de biemwati. Fawayuwa. Besiye wayuwa. Obi ama yuwa no sobra. Aya match. Ending of match. Wayuwa. Besiye wayuwa. Mi ko chomba. Oki mi ko. Besine mi anko. Wayuwa. Besiye wayuwa. Meso ma family Oki yanko me hanye de biemwati jai jollof jai fried rice indomie de ni pizza bebrebe ko yo fa wayuwa besiye kwayuwa